Tidak makata daw kajingkut ya kesensyar ke kadar kariban sedang nangi ki pajba ki bedon benta hakata kesensyar kadar. Nomor ki pajba ki de ki stakeholder ki ban ning kongtam ha kesensyar kadar ha demokrasi. Nomor ya kano kamat ka bangini kran ya kano ke isu ka bangini manra ki ban ya ka raikot ya ka rai hadu ki de ki pajba. Tidak makata daw kata ka rai ka ban mi nangi ka de ban nong ka rai ka bakuit. Lingba ki nong tebut ki bam shem la sha thit ki bot joki kata ka de ka bangamot banong ki nong tebut ki bakhoi ki basuma kamot ki bam shem pen yen nong rim me jadi ha ka jing arsam larangi pen yen nong rim ha ka jing arsam ngin kut ha ka bam sam nama kata daw ngi nyalap ya gene ka clean politics kamot ba nado ki pai ba ki de banong ki nong tebut ki ba pekngor ki ba husiar ki ba ngop ha ginu ke jing ki ba ngop ya kabut ke jopi tekas dang nang ta kata ni ke clean electorate ane kinong tabut ki bakut ki basuba namara dangi ki nong tabut ni di kabut ke jongi ni like benishim menta ha election da ka bang yo da ka pisa da yo da ka ne kata en thui phi kanong kabam itana ha ka sunshar khara rabat kan mora e ki jingma tingis dang nang ta ka ba ar kalong ngilen kam bansai ya ukertong ubakut clean candidate ukertong ubamdan kanu kajing tho pria da ka ong kumtang ngam bangi ki betan ka parti pra ngide ki angel dani ngide ki bri ki ba biang sudah ki ba perfect ngam ong ngi kata ngilong ki bri ngilong ki jing thau ki jong blai ngida na ka jong ki jing tlor ki jing dona ki jongi wala ngilai persang ka bala ba ngin light na ki ba kum kita tenrai ha bangi sai pat ukertong ngi hapan penting kana ba ukertong jungi umdei bandon kajing thoria hagino gino ki scam dan hagino gino ki case dan ki kamsniu ki balong persya ki emlang salang persya kalong beriu kuman beriu iki hukum kita ki jai kertong ngim juara te kuma peligi benta kini ki kertong ki ba ka voice of the people party ka sai kini ki kertong ki ba dan kum kata ka jat jinglong ki ba dan kum kata ka karakter hapo jogi tidak makata daw ngilala pan sai kini ki kertong kiba kari bagajak beriu ka don kajing sania kipai ba baro kai pimpat ya klat i doktor Riki pio i ya kanami ka buram ka jongi pio i ya ka jinglang ka bajai jai ka jongi tenring ina panbu ka jingkeli mano ba sai doktor Riki ho jega plan bam jukut ka jong blai ka bala pelong ya u bu un sai ya doktor Riki ku munong ya henry gim dai ban klat ya ka platform ka ba Dr. Ricky Iwan bakata kalong ka voice of the people party lengba ki jing duai lengba ki jing ya ai jing mot lang jong pikir pa ba hadin bala seng ye kene ka party hadin bangila bu ki jing duai yano bangin sai ku ki kertong na ka banta ki election gi repair haga be dai baka MP ka bala dak ngelayo ban sai Dr. Ricky haga ban kong gibriyo ki ang uni ubrim bojo bolo bejem palat ubamdan nia ubamdan kitin hadu kelat kren ken tho no lai pujaji handrai ni kum ka parti ni ya saprang ngim sel pensngap ya kata bat baru kai ka ba piu i ke jinglong ke jongi ka ba ban ong golong ba ka clean politics kaya harengkat bat u clean candidate lani ukurtong ubakut ubamdan ke jing tho ya kata ka bangya mot bonora ane te kata gadi ka politics ka bangi kai kata gadi ka sansyar khadar ka bangi ki kwa namar la kini ki kertong ne thui phi kilong ki kertong ki ba ngim ila ban senia eki ngim ni artati ni ki jinglong ka jongki haga ba khadu ka ne thui phi kinemra ban kit ye kene kalengkor ka bakhia ban kit ye kalengkor ban ai ka jing sikri yu pai ba don kam yu briu ubadon ye ka jinglong ka bala ban senia te phimde ban klet baka parti kala sai yo breu bokordor kum i Dr. Ricky Eje Sengkan berkata kadai bapihi pila bu ya ka confidence sapo jongi pila sania aga leadership jo ka parti aga jilam jo ka parti badang tu ngiyui yo so ubai la sai ngikhlem babe den ne beda ngikhlem babe memang tarau ngilai i ke jingjop ten memang tarau ha ka jing i ke jonga kane ka parti pra ka pementa kadai ka parti ka basai ya ki kertong ki ba compare te gane kri ka berit jongi
ngilasay ya kijak benri ya kibriu ki bakrau kijak benri ko batang citro Henry phim dai bangkalet ngilasay ya kiriu krau na kari ki jongi lakalong haka puli kadangli lakalong haka sensar ka khadar ngilasay ya ki pro jabing ngilasay ya ki peseli ngilasay ki krau ngilasay terre hekini ki kindes ngan ngayu ba ya kan ne ka space ya kan ne ka political space lane ya kan ne ka benda jo sensar kadar lasdang ban bam ro no daki wai pat ki jai brio da ki kan hon ki badan ha ka wai pat ka profession ka bangitip ki kum ki businessman kan la rong kini ngai kini ki riu dan mensim kini ki brio ki badan ki jinglong ka basisa kemio nachu ki pai baru ki syalam baklano ki berkawai ka sansen majan kawai ka sansen kasuwan berkasulet na kumtu ni khamla ban sai ki brio ki bakor handai dei lembaga juan de voice of the people party bangilala ban sai ki kartong ki bakan sai kum ilit Dr. Ricky AJ Sengkon te idan kam ya u candidate ubadon ka jinglong ka balaban syariah clean candidate kata kedai ka bang amur bangkaran Tikini kiwai ki parti kia persian bansai ya kibriu tendrai haka jingisi ke berit jonga ngalak ban bakla haka jingi ke jonga ki persian bansai ya ki crorepati dai ka parti pra ka ba persian bansai ya ki crorepati nama kata kau haka ne ka lempung ka pementa ka jingjit ka dai habran jungi nginjit ya ki crorepati ne nginjit ya crorepati kata ka dai ka jinggeli ka ba ni hapan bu apren jongi haka bakul kare ka tingi ngila ya akane kalenti bat pi ngakwa ban perkenau ya pi ngila don sangut ki MLA haka Meghalaya Legislative Assembly bat ngiu ya ka contribution ngiu ya sunyang jongki haka yeng dorbal thawai ngiu ya sunyang jongki syabar jongki yeng dorbal thawai ngiu ya kata ka transparency karukon pentrekam jongki habasai nado iskim ibarit hado ibahe kata ka clean politics ba kata ka jingle ka jungi kaya tali lane kaya daidu kata ka pamapak ban perkenal pi kini ki MDC ki bangingila injit kini ki brio ki ba phi pula ai ka jing sania hadin bangi kum ka parti ngilawan banterwai pi supaya ba bangi ban form ya ki isi berkata serang teman bantagalong bakini ki brio ki ba phi pula jit bakula ay ka mandiek bakula penkut ya gani kalengkor friend joki kini ki MDC jongi menta ki trehok ya katam joki nama kata tau nado wasem ka parti pra ya ka isi kalakot kato ka drama ya kini suki ha district council ya small jani ba ya kini suki ki MDC apa district council Nami isu bagaimana kita kajingnya kini isuki, kajingnya kini mula, kajingnya kini electoral come dan isu. Handai miswang i keri way UCM hadir, way UCM 14, way ki isi hadir, way ki isi ke kalam. Namar kapo kipai ba ki ong bakitay ki kini isuki. Tema pinarong pala juga district council pintik di kajing sisya. Ba mendai ki kini isuki. Ki kini duli. Kata kalau kajing sisya. Ki kini duli ni tu ipi. Tetapi uang ka parti pra, nabarni kerennya ka clean politics, kamdan ka bakum kata, kaya bet kaya renti. Tiki bor ki panamar ki persang, keren haga bede ibat ka hima seorang, ki wara ek itu ki isu ki beper, tada ya pensai na ka pors ko iba, te ka ay ka bangi kum ka parti ngila sim ya karai na ka isi, habangi ong bangim ay ka sarap ngidan ka nomrim ka baskan. Bat ngini ya yang hanta. Mdai bangidan ka jingsun simet yero em. Ngimda. Ngilaong baka politik sungi kamdai ka politik sung kajing sim kaput handai ngila let supaya ba ngila pani kajing kersan bangin ai kajing sensar ka bakut ka suba te kum tahi ka ngila hable nama kata da besa kata ni khlam le ni khlam tamput ya kai ka bagi sotu ka bamrong balle ya ka tangin namla balle ka bali ka bayong ka bahaot kanong haot ka ba ayam kanong ayam kata ka ka bangin ngiyeng te pi gila ni kitu ki kubor ka bede barka hima mele menta kita gilan sekenang mi tendai lawan kami kejing pensai ngin senangi pensai pan ka bangamot penora ang dia kalong ba habang ikren ya ka sensar kadar ka bakut
ngidon kam ya ki kertong lani ki nong bikmat ki bakut bar ki pentrai kam hok habakut habasai naga benta ki ai baro ke bangile lalu ki polisi ke bangi thau lalu ki decisions ki bangi sim hadu ka scheme ke bangi pentrai kam kata ke dai ke ba ginia penia renti kebalai habangi keren sepang ka sensar kadar ka bakut ke basubah ngikren ya karai ka bakut karai ka bakut ani ka clean mandate karai ka bakut ka clean mandate ka wan na piki pa ba kersan hangi kum ka parti tinamar pabila ai ya gane ka clean mandate daga jing khut ke jing smur tu ka dolur ka jong pi ai ya ka but sa ka parti jongi pi kersan ya ki kertong ki jongi tengi habangi ya kata ngidon ka responsibility ngidon ke jing ki klik namar kata ka daw nado balawan ka parti pra ane thui pi kam dan syu kane ka jing ya khai kulai mensuat kini ki MLA ki MDC ine thui pi ki job na kowe ka parti syafia na kowe ka parti tela jin upai ba na ka parti a da job hantai le je syukur aklor le de la kala parti b ti pai ba je sa ki kan persian ni ka parti b haga je sisa pi pila asanya aban ai ya kan ka parti pila ai ke persian ni ka parti da ka pingin skan ba unum kala handai kuman syuang no tan kasia na ka kti kam pat kuit ladat pala ka parti la kala garong nomor bara sekata ki ong ba ka parti kadaitan ka uniform kadaitan Tiha ka parti pra ka jongi ngim ju hikai kunta kane ka parti ka bangyang kadai ka ideology ka jongi kadai ka jenget ka jongi ka bangyang harengkat ka tibri ka tiblai ngira penyang nomri ka jing duai ngine mala ban set kalai ba alan lor kata kadai ka bangyang ka clean mandate ka mod ai ba pila ai ba piye ka rai hang ta ngin yang ban ngin yang ka bakot la da ngine ban syang ha ka yang persa ngin syang baik la ka dai ni ban sincero ngin sincero baik kata kini ka clean mandate ngene mala bandai di ya ka mandate ka pila ai lanu pila ai ni ya ka jingi pila ai ni ka sokot pila ai ni ka jingkersan ngin ya ini akata ka nongrim la ka long kumnu hapadem ka thma ka bajo TVI walang ngi don ka opposition ngiyang skan kiwe ki parti ki la ya kala fedlut haka karteng jong ka development ki la ya kala bongji lai puja ta ka ta mon jong ki tenre ka ba phi ba pio I ba phi tak khamha ya ka ai ka bangi ni kren ba ya ka ai ka bangi ni le tenen ma ka ta da ko ki parari hangne hanong spong habangiwan ngimuan syu ba na election kabanen ko ai ka bangiwan hangne kalong gin ai ka jing khublei namar na ka ni ka nong spong ngila yo ya unam tam haka MP ru ngila yo ya ka nam tam haka MDC ru ngila yo ka nam tam Tidak nak kata daw kung unong IKTM jong parti, kung spokesperson jong parti, ngayang handi nagaleng jong parti, ngalapan tip I present rang ba hagani kasingan don hagani kajaka para gajing sisa ngamot bani tu ipi ba u presiden rang ba jongi iba adan melawa saya moi ru idei bandan batni hagani kasingi idei bandan batni ngila ya pha iki tuki posta dan pejopi ki barai I ka dur ka jongi la thor ka kateng jongi banwan handre kini ki kam ki bakar ki yong ba smubhawan khanang stage ponong spung ki pai ma ki ap community epi kidang kersan jongi ki dan hangti kathi ka deka stronghold ka jongi usumbai ubangi la bat ula ha bagi doro jongi bri bar ula sai so ba phimla ban egi yo gidan ka jing shani aulai bangi smutu bangidan kajing sania akipai ba na po nong spung ai ya kajing khublai na kabenta jongbi jongki namar kadon ka kam ka bakham aki constituency ki bakham ka bai hapan le karki ise ke jingalang te ilej no sata menta idan chang ki benta jong ka is jeng hills te hading bangila ong kumta ngila smutu ngila penjam le gidanur ke jongi ngila pedang I kata te na galyang ke jonga ngawara agane ka for on behalf of the party ya kajing khublai ya kajing kersan jongpi ka kipai ba ya kene ka parti te kun ka dak ga jing kublai sobha nge thap tilang iwe kene ka por te kublai shubon ba pila ai ga jing kersan ngi tengi hamne ngiwan ndai shu banyala election ya pi kham tip kham ha ma pi banyangi handre ngiwan ban ya ga jing kersan habangi pan ya ga jing kersan kamut bangi pan tangi gibot ke jompi handre ngi pan ya ga jing duai ke jompi ngi pan ya ga kerkhu ke kerdo ke jompi naga benta kene ke jing penkre jungi kene ke election kerpang
yau candidate ubang ingin saya mentah kuma pilih tip pai ba Dr. Bats Kemmer bo udah breu ubang ingin lagi hadin bangile kan ngile duai ngile perkat ngile ya selok ba ko jaga parti misem ba uni usam larang ba udah mau ubebet ubebiang banpong yaki juti kabai doktor yaki ila no sedih tena magata daw pipilasanya aga leadership jaga parti ngila saya uni orang ba te sngobha ai yaka jingkersan ka papura te bahaga de ka kanti ka mentaru nginyo biang yau namtam nginyo biang yaka jingjob nagane ka constituency nagane ka polling station hangne barkini gidon githan ki marjan ka jong phi bat nang ni kan long pat ka jing ai bin si mi ki wei pat ki paranong song song ki jongi ki bedon ha kari khasi ben jang ngakwa ban ya thu pi ba usum bai jong ka BPP ula rung ha ki pai ba hang ne po nong spu ba ngakwa ban ya thu pi ki basai ba ha ki jingelang ke bangi song ye prakhat kam kan nong spu galarung ha ka donor ka jongi ni ju kan mau pi ni ju smoge je pi namar ke jingkersan ba pi bela ai ba de ke jingi ba pila kan pau sa ko parti tenemo da ko ki pai ba smobha ban mi pai ba ban ai ke jingkersan onda ha bala pen bana ye ka tarik banginyele election ba serat ya riulen mi ki kubor sene ba tai namar ba menta kane ka parti ka dei satang maka ka ba yang persa ya ka sarkar ba ko wei kata pele etiblut dei satang kane ka parti ka ba yang hapdeng jong kalat jong kapor tinama kata daw nginem ailat yaki wei bar ki bor jong ka jingdum yaki kadiang yaki kamon wei waru borsang banyalam baklai pai ba jongi ngin penskan ya kane ka parti jongi namar ka dei tang maka kasur kaban pensawa la kalong ha district council la kalong hakayen teror thawan jong ka sarkar jala la kalong war ha parliament gidon kam ya kane kasur ka jong upai ba tena magata daw ginora ya ka jinge tali jo gari be ka jagan reu par ka jinge tali jo gari be ka jagan reu kabadan kam menta kalong banginuan ra ya ka political unity ka jinge tali haka sensar khadar ka bangi a ya ka mandit lane ya ka rai haka wei ka parti bangin yo ya ka jing sensar ka paklan ondala dai ka tagapor ndai bangiwan hangni tan ya kene ka MP election bangiwan hangni gi bergemai pi ka por ka bangya une war bu praru lawan tidak mau kata tahu hak ni kekenti ke pemerintah, ngin ai kecing kersan ke kurang, ngin penyo ya kecing jat ke badan buram, bagan ni kecing jat ke badan buram ke bagian yo. Kan ai kan message sekali bekerja pendiriu sikit, lain pun pendiriu lagi konstituensi ke badan hakal Shillong parliamentary constituency bagi pai ba ke ni ba oh kecing itu li keri bekerja pendiriu ke lawan. Bagan ni ketika parti ke bahag ke wikesni, ke pengidon kecing kremen, ke pengidon kecing sania, bah kan yo ban tahu yo ke sarkar. Ha kasnem arajar apa plan nama kata kadau hagane ka kenti ke pemerintah ngin persang banya telilang baro ngin ai ke cingkersan ka papura tak hadu begini ki parti kin makli de lemba jo ka kenti ke pemerintah ngin penma yaki barhagan arajar apa pra kin khaliap lama lima kini ki tin ki bakini populasi bon populasi hajar Session akan cukup play ya Dr. Opis bolong spokesperson jaga parti ibala ai kejingkran halor jungi ini kapor next kan mati barang pada filas ngap bala sa skor kejingkran kejungi te gerpa dipi pada boro musabah nyibu kejingtuai ng mata jungi ru klang benang berbuar hadat kabukat kabakhya badba ublay ng ai kejingsampang yui benang ai nang penskam yang kita kemensem kebasyur jongi bantre nang kita kejak benre jongi tesisen kemudak kejeng kublai i pengen ai jongi tapti bajam nang kita jongi sesen tene kapor kam da muslim su an khachi sendan ya i ba break star wai marbanyang dalam MLA coba parti nang tede ko mawai constituency ben ai kejeng kram jongi ngani kapor tene kapor Pak Subhasim yang keluar ke Jongki. Kamu kedem berkeburan nikong ngai syukri trekerat akhirnya ski ke pemerintah
mana kalian kejongan ngapen pau jing sungu ya piwe ki pat ba nong sonong jong ni sinong nong spung kat ki bala ban ya poilang hapo jong ni kelempung ya kapal wer la khot ya pi the voice of the people party asuban pau ki jing kublai kejongan ya samla ba penya ya kani ke jingalang ulong ru sokunor berkunjung ru chairman jongka ad hoc committee jongka ni constituency ke jongpi iba penskem berkunjung ru ya kiwai pat ki nong kershan bat ki nong kitkam jongka party ki orang ba sama berdekat bengi ni upor ba mata bakhan tame ru aso bat penpau ki songo ko jonga ber ai kumlei ya Dr. Erpis Rani ibalong mai u nong pet ya kini ki arli constituency kata kalau ka Mauplang constituency bat kumju ru ya ka Soyong constituency ubadai ru spokesperson jaga voice of the people party hot so kemen ru ni upor bandan rekat bat i Dr. Erpis namar gidei ki bangilaya pulialang hapo ka sekolah Northeastern Hill University napo ka Department of Political Science Arsnem ila don rekat bat ngila ya puli lang hangte po nihu lagi sumu iko voice of the people party namar gede gede ke party ka bawanra pat sesien yang ai Dr. Erpis pat kumju Dr. Batskem merbo balingi skem bakum ke party bakum ki ngilam ki ba khamat jong ke party ngai skem ubli nomino namta jongi banginang la banang tristom banyak seprang banang pensyai ban penstu iki patba hakeleng geri nama kum kari berkejat menriu kum bangiom idok kami ke jitli kamtam kum belamat pang dari Dr. Erpis di kepor komta bakum kejat menriu idok kam menyetli hawidi bat kesensyar ke khadar amdan na kawai pat kalak kenti ban penbet ya kari berkejat menriu lak na kesensyar ke khadar ngaji penkermau kini kajing keren jawai naki riu kra bomba you might not be interested in politics but politics will always be interested in you. Hakitin kasih ke bamut ba, lesi bila bandung sutrat ya ke politics ni ke sensyar khadar. Itu tip syai ni gawai ba ke politics ni ke sensyar khadar pat ke ipi bat kan nom pelat ipi. Ke peniat ya ke jim ke jangka ke jangki nado badang ka hadu bangindayam. Kata ni ke politics. Bat ngimlak ban kiar ya ke politics. Badai nama kita ke dokam yang apa jadi kemudian dia ke jimut ke bawah kemudian dia diperkat ke bawah badai don mentalang hakawai ke kendun hakawai ke lempung ban penetri ke jat menriu lembaga voice of the people party so kemen hari upor badan hakani ka snong ke jompi ko mangala ba sotu bagani dia wei nak snong hapo jongani ke constituency ke jompi ke balong kata ka ketem ke jompra de singla menong nama ke jikishan ke bangingiyo lingba jong ni kesenong ke jopi kalau ke jingkesan ke berat ba ke bakum ke parti i penpau jing songu nakalian ke jonga nakalian jong parti nadu nakalian jong presiden rang ba jong parti i songu yapi ki pat ba nong senong jong ke nong spung ba kesenong ki ba marjan ki bal ai ke jingkesan ke berat ba ke voice of the people party omtang hari ke MDC election rei nadu ke MP election kene ke senong ke jopi ba kesenong ki ba marjan kila ai ka jingkesan ka barat ma ya ka voice of the people party ka jupen kan mau ha ka jia iti ka jungi kum ka party la sengi ka party menta ka jia iti ka jungi ka dalam ta kum ba saus nam shiteng ha ka jia iti ka jungi kum ka party la sengi ka usnam arpo arpuwe ba election ka bangkong ka bangya kun ka ni arpo arpulai baru usnam arpo arpulai yang mesti layu apa penyang iki karton na baro laipun riu di konsensi badan hapo ni ka rui ka jonga ba ka jongpi ngelayu aban say kat prangut ki kertong barang ada semua anong hapreng jongki ni kapor ya kita kibala ai ya ke jingkesan ke barat ba ya ke voice of the people party na kita ki kat prapli ki constituency compare kidon ki constituency ki bangi poi sya ka thong mdei tang bangi poi sya ka thong bangi dayo ke jingjop ke jingkesan ke barat ba kum ka molai constituency ringkat lembat ki pat ki constituency ki poi sya ka thong ringkat semua rupat ya kita kiwei pat ki constituency wala dangim sim la poi sya kathong andre ngile yo pat ya ke jingkesan ke banadu ke mensim compare la dangim sim la poi sya kathong dang menin ngarang dan hangti ya po nong po constituency ha po sang bangla
Ala penpau jing sungu itu ke senong. Namar hak itu ke senong ke bangkalit menenduk ke senong ke belai ke jingsan ke berat bak. Hak MP election, bar hak MDC election ke berang sidat. Walada ka numpuk. Hak MP election ngimsul lapoi ke thong. Walada hak MDC election nak ke beladat ru. Ka numpuk ngimsul lapoi ke thong. Nai ngim de ban klet pat. Bagi kita kepada ki hajar. Kebelai ke jingsan ya ka voice of the people party nanti. Bat ngamar petien baka jingai ini jong kita. Kebelai ke jingsan natu basdang. Ya ka voice of the people party. Ka pelong ya ka party bakan klan nakaway kapor syakaway pat. Ka voice of the people party. Ila kran siya nadu basdang. Bagani ka party ka jonga baka jongki. Kadai kata ka party ka baong sengi ka. Bagandai ka party with a difference. Kadai ka party ka ban pair. Nagiway pat ki political party. Tuban na por ka manta. Bagandai gani ka political party. Omtang magalalong nuksa. Siapa? Omtang magalalong nuksa. Hapo jong ni ka jela ka jungi. Henry ngangit sekian bagandai ka political party ka jonga baka jong ka VP. Kalalong nuksa ya kini ki jela ki marjan. Bat sabar. Bat hapo jong ni ka India hi baro kawai. Dang menin. Uwe ni ki samla kali don rekat pangi hak ketika meeting bagi dan hang tie po nompo konsensi. Ulai tu ba kawai keski ulai jilat lang bat isariki. Balik ban ai ka presentation hak kawai ni university. Bat habar ai ka presentation hak ko university. Ulai don rekat pa isariki baro anut ki bat hapan ai ya ka presentation ya ka jingkran ke joki hak po ke university. Bat hak kata ke university. Ladon kita ki nong yalam napo ri Japan ke belawan. But hak kecil keren nanta, utah nong yalam napo kari Japan. Ulalingo, bakumdu, baundi UMP, jonga joki. Dr. Ricky A.J. Sinken, bakumdu, kajian inti kajengi ban poi syakatong, balong tau UMP jong kejat menrio hangti hapo New Delhi hapo parlimen. Udah solingo ba uni UMP upoi syakatong hakan nongrim jokata kepala det ban matang di Dr. Elpis jokata ke clean politics penjok election klan pisah kata kali kepala dalingo dauta banapo Japan bat kamtam ni tang banapo Japan dari kamtam uladon way bawan napo Philippines beruang bah kering ke jongu uang larakai nak pisah India wat akari ke jongu banjok ya ke election de kumnu dakai nak pisah India on dokambet de kumnu kumba khatsan klur kata kali bu plan utau nongilam napo kari Philippines sebagai kedua Dr. Ricky A.J. Sinken. Isungu ndai voice of the people party ngangajong kajiklan jo voice of the people party kam dai kinongilam jo voice of the people party. Balik kami pergi political party. Kam tam kita ki party ki bahe ki basensyar rapo ke jela ke jonga bagi jampi. Balik ki tien ya voice of the people party. Kam dai bagi tien yo nongilam jo voice of the people party. Kam dai bagi tien Yai Ba Arden kamu presiden ranba jang voice of the people party nei de namar bagi tiang bagi sonthu bau pai ba udon hasenda bagi voice of the people party kadai kata ka bagi tiang ya voice of the people party oh gini giski pai ba penyo so pipet epok social media pensap ke jingkran joki pai ba sayo chahat lingba kita ki non Christian jong kita ki political party ke badan kabur kumnu bantu no ya kecil kumnu bantu no ya kata kecil senia bau pai ba udon na voice of the people party banong ba oh ngin snap ya voice of the people party kini ski ke bang tangem sutra chu ban snap ya voice of the people party oh kala bun stap kecil kentho brio kata kali kayo so kat sebalik kata kasur pai ba kawan na kita ke bele persya ini ke voice of the people party kamdan por balik ban kentho ya nu nei ka kamram kecil kum kita kinonglam jang voice of the people party kalong ban pensyai upai pa bar bakrannya ke sisya ke voice of the people party kam kentho kene bangi warra ikimat ki jura yakinya ki jutang ki jungi kapat jong upai ba bat perstu upai ba ndai bangi wan ban ben ban kentho inu ndai wan ban pensyai bar ban yathu ya ke sisya bar tutep ikring away bakrannya ke sisya don ki bang sotana ya ke sisya dia nama berau ki penkelan itu ya kata banong oh tepet kita sedang berkentok beliau kita sedang berlek kumni berkumtai kan nang bun pai ba kajing ketok ego voice of the people party kajing pesu baklai ego voice of the people party kan nang jor nang ne sekaman
Kenal kum ke voice of the people party ngelaong. Bakum ke party nado bagi sing. Nado ke election ke bandingkon ke bagi kun arpo arpulai. Arpo arpusau election. MDC arpo arpusan. Mentang yuan biang syupai ba. But hadu arpo pra. Kenal kum ke party ngidon hapreng jong ke jingele atma. Bagi haban sutu. Habadan hapreng ke jingele. Utai bile persyak ingi. Un persangkat lak kat ya. Kumno ban wok kejat ingi. Kumno ban penrem ingi. Kuno bantu no, ya kajing ye, pada kajing sini ya, kajong pada, pada ngadan kajing kerman, haba ngadan yang dikenal kajong pi. Nama ngatip, mau pada ubah kerja ni ke Voice of the People Party, umlai pada ubah syak elam bakla, umlai pada ubah syak tiet, umlai pada ubah subut mana, ya ke Voice of the People Party. Pada ngatikan apa ngat scam, bau nong kerja ni ke Voice of the People Party, lah kalau ngani kesenang kajong pi, lah ni keleng keri. Uri nong kerjaan ya ke parti ke jongi dah ke jingso tu bat nanduk ke mesin bat halor ke nongrim ke baskem nganom keren ke nongrim ke Voice of the People Party namari Dr. LP sa ke jingkeren ke jongi haki lai tenta kimat ke ilabu ila warak baik tang habide bat ka nongrim ke Voice of the People Party bat kata kalong ke nongrim ke bah khamat ke Voice of the People Party ke dai ke sencar khadar ke bakhuit ke basuba namar kum ke parti ngidonnya kata ke jinget bat nak kalian ke jonga ngidonnya kata ke jingso tu Beladangi kuat ban penbet ia kena ke jelah ke jangan ke jongpi. Kan mau. Beladangi kuat ban penbet ia ban penbet nanti na jerong. Lada nanti na jerong ke bet thon ceduk sapo. Naya bak kendriang nanti na jerong pat ba. Kat nang poi sapo kata kanang kendriang. Dai nama kata daw ngi pet ia ke jinglong jingman hapo ke jelah ke jongi. Kat sapa pai. Oh ini ski. Lami nak kalian jong kita ke dalam sorkar bat khamtam no chief minister. Oh Lami ki report ki kot kubur lagi ski banong ba ke jela meglia kadai ke way ne ki jela no one of the fastest growing state in India ani ke jing so seram no so tenaksha banong ba ke jela meglia kadai one of the fastest growing state kadai ke way ne ki jela ke ba kiu state hapo kari India baru ke way hendrai pepat segoi pat ke benta dan ini ski ngapet ke kot kubur ngai kalau dan ke jing tho apa ki kot kubur ke baong ba Mo, kita ki school dropouts, ki kena samla, ki bapuli, la kalong ha ki akam tam ko ki school. Ba kita ki bela pet school, ki don la kumnu, la dangam bakla, aku tu report orang pet dang menen din ski. Ki don kumpa pralaktam, ki dropouts, hapo ni ke jela ke janga ba jopi. Bar ke sorkar ko ong ba, ngin ailat kita baru, bakin wan ya kun metrik. Mo, ban pendet ia kata ke jimpuli ke jongki lada ke jela ke jonga jopi kadai ke way kadai ke way ni ke jela ki ba kiu step tam mapo kari India kumnu pat kani ke way ke benta mo kadai pat ke jela ka ba ki ba pet school ki ki ba bun tam hapo kari India le si baru ke way ki ba ki kran ya ke jingkiu jong ke jela kini ki persang menora ke jingkiu jong ke jela banong ba ke jela maglia kadai ke way ni ke jela ke ba kiu step tam bara ka jingken ki ki kadai kambun na kita ki infrastructure ki jingtai ki surut ngata ki building menen nang depan ai ke nuksan te po nong po hatung nong ba kejela ka ji kani kejela ka bala kius ka weni ki jela ki ba kius tettam por ki ri India na marble la khain ki jingtai la ki jingsina ki badan hane po kejela ka ji ngan chu IP ka weni ke nuksan ngan trai ngi barok ngitip ba ka sarkar Meghalaya kelasna ya ka weni ka shopping complex ka ba he Bela pelut ya kah kedor kum basis pak klur tam ladangan bakla. Sis pak klur tam. Lasna ya kata super kata shopping mall. Kayo kabahe hangte po pulu. Bat lada one play. La one play ru da ka finance minister. Jogari India. La one play betal ajan sistem. Ya kata ka shopping mall kata kayo hangte po pulu. Andai pat ba hadu mentah mene. Kayo tangkawai dukan ru 4 peli. Asal kami kenuksa. Menengi lawan po nong po konstituensi. Berapa nong po? Kadang kami ke Jakarta baka sorkar kelasna ya kata ke building bahe bala pelut diki klur. Ba dia kata ke building kelasna banong ba kandai ke Jakarta ke banwanra iki dokha berkandai ke yo dokha. Kata ke building kandai ke yo dokha. Ndai nado baki kap ribbon. Ya kata ke building Banya tiet dokha hadu menta 4 penteri kambat kamsim layak
kata ke building yo la pelut daki kelur pila dangi ong banyak kain ya ke jingkiu jong ke jela dah kita ki building ke baki kilasna kumbang la ai nuksa tai tak kendian ni pai ba la dengan pai kiran sibun ke bakum kita ke jing pelut ya ke jing tai ya ki building ya ki suruk bat ngem dei berklet rupat ingani gawai ba habatai ya kata ke building tai ya ke yo po pulu yo nanglang mengamat upi pai ba ha habatai ya kata ke yo dia dok ha hang tai ha po nong po yo nanglang mengamat upi pai ba uba penteri tu ayo nong mo ba penteri tu ayo nong lagi sepak kelur badaki kelur nei pai ba ndan jing poida ru hatu ladangi nyo tang da kata ka jingshna ka ki bab ka kham sosi kalomba ki babun na kita ki jingtai la kalau ki suruk ki infrastructure ki babun ki bawan ko ka jela ka jonga ba ka jongpi ki babun ki ki basim da garam bar basim da garam hapsiu pat ya kata garam bar ndai tambah pensiu kata garam ndai ba hapsiu ru bat ka sut ya kata garam bar ka jikli ka mangi ban bu manu pat pensiu ya kata garam haba khadu pai ba kanwan ki terpeng ki jonga ba ka jongpi barkan kita aru ya kapla ka jonga ba ka jongpi kaba ka sarkar kan klong lingba ki tax ki ba pher nado ka bilag nado ka GST lembat ki wei ki tax ki banwan hapo jonga ba jongpi dei nama tadau iwan ka ba jongpi pai ba kum ko voice of the people party banong mo ya banlong ki basta aga jia iti ka jongi kan mau ka voice of the people party kawan ba ka thong ka jongi kum ka party hi kalong bawa arpo arpura kum ka party ba kum kinong kushan ka voice of the people party ngem dei ban pakla o kini kiski nga solingo ini kiski lai nujor ka voice of the people party mo lai compare lai nujor ka voice of the people party bar kita ki party ki badan ka bor banya nujor ka VVP bat ka NPP banya nujor ka VVP bat ka UDP ki badan ka bor bargadan ru ka jingi persang banya nujor mo kadan na kita ki baile persang i banong ba mo oh ba arden ka VVP kilale iu ngalong sawan kali ya kata ka jingkli hadian mo pai ba ula pensong ka voice of the people party house name arpo pra kan mau ka VVP kampat secar hang di ka jela ka sunga ka chopi bar ba arden mo pat dai chief minister jong di ka jela ka sunga ka chopi kumro pinut bani nujur yo kodrat sama baru presiden rangba jong voice of the people party ubadai tang UMLA hoi udeng presiden rangba jong voice of the people party Hendrai, presiden rangba lagi, ba aden melau saya mai, haba khadu hi, udai kumu ba bright, udai tak kumu wei, UMLA, kamha kabangi yo, kumu UMLA kamtam kibana na po opposition, kawai ni ki kamha kamhe, kadai betang kata ka arklur siteng, kumno ini nujur, yo ba arden berkodrat sama, nganora kita kawai kanuksa, bakin sotu, bagalong ka bakla, ban ya nujur, yo ba arden bat ukonrat sama lane ya ka NPP persya ya ka VVP mo ora ta ko kanuksa ukonrat sama ko chief minister udan na po ajo kan mau ukonrat sama ubat ru ya ka finance udai ru finance minister jong ni ka jela ka jong di wapek ya ka platingka mo bat haba present ya ka budget baru ka wei kadan ha ki kti ki jamu ka pisa ka ber ki hajar kelur kadan kti ki jamu bat kanong kren ya kita ki hajar kelur dengan suara epi tangawai ke nuksa konus chief minister kadan kawai ke special scheme kabala wanra nado kapor barang chief minister mukul sama bat ya kata ke scheme natip ya kakum ke CMSDF kata ke scheme bat hapor basdang lingkong kata ke scheme kadai kat san kelur bat kabha jongki MLA na kata ke scheme kalong wibu MLA baru andre pungut ula ban pa ya ke proposal ko ba shipo la kanu kam ko idok kam ko konsensi ula ban pa na kata ka khatsan klur berkata ka scheme na ka basdang khatsan klur minta ka lapoi sya ka riu po klur berkabha ajong yu emily kadang sa tang shipo la berkabha kamso thamula ka long ba wat ya kata ka ba ka badon jong yu emily ru teng kita guna nak kabor kubu CM kim pelat
Walarangi ngelapa kabah kajui kepada sipo klur kata keren ini batnya hang te mulai konsumsi likely kisam gelek kesem ke berikon ngapa kesem ke baang ngapa bat hak kesem ke belai ngara bat ngalara we kani gamat wat apa wing dorbar tawan ban kruet yu chimresa kejingle sida kapat kejung rei ha bakat du bangara manani ki plek ya ke balai ya ke baar ba ke baningkong hadu mentah empat lai ken mau uci menesa udan hadu kumno nriu folklore hapo kepla kejung oh dai nama kata dah kan usang kat sabalik teng-teng pi uci menesa ulet satu uai kisah arlak ulet satu ai kisah sanlak ulet satu ai sipolak sai na pala jong em nama balai ko uci menesa udan ya kata skim CMSDF kaba nriu folklore kumno pini dujur ya uci menesa kontrak sangma berba arden badan badan menga tang ar klur siteng sisnem kontrak sangmang ong minum ya keren ya ketagi hajar klur kabaran hapo kekti ke tu ya keren tang ka CMSDF udan real folklore penyakat bamon padba ya kata skim kasong akamon ke tu ya no basu suban ya no basu bet ya kita beran sendak ke tu kita beri ke tu agak bamon ya kata skim kumnong ini jujur pada dan mak terang wan kepada kajong pi ban pensyai ban pensutu namar kini ki persang banyalam bakayu pada berkat ban pen ra yang kerdan sukumen mo ki itu ki tin yang voice of the people party hado baki ra yang kerdan jo voice of the people party ni dan tar saut ki amali tar kita napo opposition baki ra yang kerdan jo voice of the people party kum kata ka party kepala sensyar hang ni kejelang ke tengah ke pi oh kira ru yang kerdan jong presiden rengba ajuni lakum bau baadan lo di chief minister jong ni kejelang de nama tada ke kubur ke lomba ngin sei nujur mo ngin sei compare ngin sei nujur ya uba arden bat u konrak sangma tambang ni ap hadu arpo pra bat ngam artapin bagi pai barang susnong jong susnong nong spoon kira ka jikusan ka barat ba ka voice of the people party namar ka thong ka jungi ka rong ka party arpo pra ngim dei ban bakla pa ba u arpo pra ngin ya sha sitom ngin ya sha sitom nganga sungu ipi ya kitu bila don ringkat ka voice of the people party nadu basdang ngara sungu yu pa ba no mulai ngamla ban klet ban ngara sungu yu pa ba no mulai upai ba yang mulai wat apreng ki babun ki dang artin di voice of the people party hakapor ba kami badeiru ban artatin nama dan sibun ki political party haswa jungi ki belambi ki lami sekamat banong ban wara ke jingkala ban wara ke sensya kadar ban ai ke jing mentoy yu upai ba nang susdong ban ai ke jing yada ya ki pai ba jong ni ke jela ke jonga ba ke jong pi nei bun na kita tang shua job ke election tang hadian kaptu ke ne por kita kijuk kiba persyak sarkar syuang election hadirin ke election kilalit yasno pat ke sarkar kata di bang yoi ande ka voice of the people party kan mau nado basdang ong yeti nga sungu yo pat ba nang sosnong jong sosnong mulai mo bat ye kita ki wei pat ki konsensi ki bla penjok yo voice of the people party hapor bang isdang ki jian ti ki sungi ngi sai tang kat prangut bat larang ijok barok kat prangut lu nginum pala ban sena sarkar andai upai ba nang sosnong jong ka mulai konsensi ula don dekat patngi nadu basdang ula pediang ye kan nongrim jong voice of the people party nadu basdang ula sotu nadu basdang ba kamdai gini ki sansnem bangin up community na ka voice of the people party nikila sotu bangin up community ka voice of the people party how arpo pra bat kinya ini bar ka voice of the people party bar ngada sungu namar hapo mulai konsensi haga arpo lai ngelayo ika vote bat unam tam ubabun tam na baro ki konsensi repotli ki konsensi baikon hapo ka arpo lai election ka mulai ka ai unam tam unam job ubabun tam bakam semakut na kata ba andai hawan sa election MP upai ba nang mulai ulan ang ai susu ka jingkisan ka ba kambun haga ba ka MP election ngelayo kambun ka vote ban niya ka MLA election bat layo rupat unam job ubabun tam om kata bat wat hadu ke MDC election pa ka jio vote ka tungi ka kiu na uwe snem show way pat bakari ka pani ya ka jinglong ka jong kinong kasan ka voice of the people party hantay hapo maulay
Bat ngamar tien bakani di kubur. Na kata kinong Christian joko Voice of the People Party hang ni po snong jompi po nong spung bat kumjuru ni ke constituency ke jompi bat kumjuru kinong Christian joko Voice of the People Party kelengkeri. Ngin nang tristom bat ngin nyai ni bat ke Voice of the People Party. Ngiwan ke bat jompi pat ba ani por kum tahot. Kamdei ke por ha ke jisha. Lada ka yak dek kat kum ke jing up community ke jongi. Ngan trai ngiladi bat ye kendu bet hau arpo pra. Nei ke jing penyak ke jong belai. Kabawat na preng nangi kum ke parti ngidon ya gajing benut mo ngidon ya gajing benut bandu mo yung ni MP bait jongi Dr. Ricky AJ Singkan ngam jula ban mudur ban perkat ni MP bait jonga jongki long MP tang arsnem rum padan bila ban mudur arsnem rum padan gajing long MP gajing endang dap arsnem haka sautrik jong ni ubnai ubanwan inang dap arsnem honi ubanai ubanwan tang apo arsnem pai pa le ka jingi bat ka jisnia ka bau ni ramba belalit no haswa jogi uyo mo kadai ka ba ngampat jui mo ila don kita ki MP idon kita ki MP ki belalong khatsan arpo snem pai pa akan mau election MP arpo arsau MP belalong kumba khatsan snem ondo lelet sakadong ka thang ka jungu na thai pe yo pi ong bang keno mo ko Voice of the People Party kanang tangbat ke tho briu na keren ye ga bang yo hapo ki mobile ki jungi hapo ki social media ki jungi uni MP belalong komba khatsan snem perkhapi khatsan snem lalong MP habo let sang ta kasnong gadong kathang ga jungu lami kasur na tilang kume gi ong ngim pat jo pi meno mo ngim pat jo pi meno nei new MP jonga jompi tang hapo arsnem pai ba mo la yo e ka jing balai ka daw ba kalong ling bagi kam ki ba u pen pa kum u MP u jonga ba u jongpi ka Voice of the People Party akan mau haka MP election arpo arbusa habang election pai ba ngong habang iterwa Dr. Ricky AJ Singkon kum u kertong jong Voice of the People Party hau arpo arbusa ngiong yu pai ba ngi ka Voice of the People Party habaka sayu kertong kamsay na madan na madya na lti na singkian yo kertong daya ba kasayo kertong uba paka nagi kertong baro bangila say Dr. Ricky AJ Singkan untuk kupor bangitip ya kajinglong ko sungi ngitip kay ka bau MP jungi ule ladangi pa hangti po Delhi bangila pen kamawi pa ba atu kupor hong bagri India baro ko kam itu usu ingi kum gajat menrio namar hapo parlimen ngim yo solution ikasur jo gajat menrio po parlimen. Dia mengatakan ko Voice of the People Party ko wat apreng ke jikran beng ke jikran kho jom kita ke bele persya ini ha to por ki ong no ha ke MP election na trengin parklet kidon ki kran beng ki ong tin pa yu pra apo dali marwai ule yu pra marwai po dali denem dei pe yo pi ong biang mangaken kho mga en kata ka dei ngasipun ke mau ya ke ai ke baki we ke bele persya ini ki kran odon ki bakran beng ye MP BA jungi Dr. Ricky AJ Singkan ki ong tin pa situ pra apo dali on napoi apo dali un sisong kendong un cuktas ot un ktamau apo parlimen hado kata ki pekpo ye ka Voice of the People Party mo nei ka basoling o kolomba mo lada ka bimbi kali apo dali ru kali marwai tangui MP himut lada ka NPP ru kan pa satai kan kan pa ada mungus kelaban pa argut nei ka baso samut kolomba hagani ke kenti ke mamenta ka NPP wala ka jukop ako ko pors ko ipat kali si pai ba o so sorong menong ba ka NPP ke dei ka National Party ladai ka way na ki party kita ki party rithor ki bangitip mo nei ka so samut kalong ngani ka jupen kan mau hagini si ka wana ka jubut perkat ka jonga ngom kumno kai mo o so sorong menong ba mo i dei ka National Party NPP Henry ka basuling mo apart kalong kadai tang kani ka National Party kabamdon MP hapo Lok Sabha nasi mundur kadai tang kani ka National Party kabamdon MP hapo Lok Sabha ong indum ya khen yo MP ubaki spa sapo Raja Sabha namar mjit direct dupai ba jit ki amali indum ya khen kita nei yo MP ubangi pa sapo ka Lok Sabha ka bjit dupai ba ka NPP kamdon wala ra ko bagadai katakan National Party. Nah, so kemen nak kalian joko Voice of the People Party. Wala preng ke jingken thok ke babun.
hak election arpo arsa ban pekpo ya the voice of the people party nengi sokmen bo paiba udon ka jishania bat ka jing kermen hak the voice of the people party bat ngamar tatien paiba bo pek ya ka jia ti ka jong Dr. Ricky AJ Singkan tang apo arsnem angit kem bun na preng jongi gida smohun habang ila yo MP de dem dai baru nangi gida smohun MP hangi gising apoi balek agawai ni ki konsensi hapo ribhoi lai kedo iwai perlok jonga nakata konsensi agawai ni ki yang brio on nangi lai syong hanta uta perlok ubang itu pa ubam dai unong kersan jongi ubam dan bangi ubadan bat kawai bat kapol parti ke bakhan ni po ke jela ka jongi on lai syong hanta yang brio ong subenut mo ba ong subenut bandu ya komudiu MP kalau siap sipur bangla jubam ong kadai ya pi ban benut lai namta jongi kinong kersan jaga voice of the people party ngem sim benut namar balai ngila depan ai ya ka vote ka bokodor ka jongi ngila depan ai ka jingsan ka barat ba ka jongi ya uni MP namta jongi ka bam kersan ong kadai bapin benut bangla ong yuta mo ong la dalong mo la pi benut sisa wakum kadak jong jimburam ko sapi yun MP bapi ong bapi benut ali ya trailang no batngi bat kersan no ya ka voice of the people party bat kajuk ko kubur hagni ka por kom ta nam ta ka kisnong ko jong pi bat nam ta ka ri ba ka chan di baro ko we ngayo wir bat to ai ba ka ni election ka bamenta kan mau ka ni election ka dan arti ki I Dr. RP lah keren nya kani aku aban ban ya kata ba ka ni election ka bamenta kan mau habang let ban ai ka vote ke jungi kamdai bangi ai ka vote bangin sei sian pat UMP handai kan mau habangi ai ka vote ke jungi ni por ko mamta kan mau ngin ai ka kum kata ka dak to ka jing songu pat ka jing buram ke jungi yang UMP belet no aswa jungi kata kare ka bang kwa banbu akman kani ka vote ka bangin ai hang ni ka by election ka mamta kadai kum ka dak to ka buram ka jing songu ka jungi yang UMP belet no aswa jungi bar ka baar pat pat ba kani ka vote ka bangin ai ni ka kenti ka bamenta kan mau kani ka vote ka bangin ai kani ka by election ka bamenta kani ka vote ka ban penti kana bat pen scam ba ka VPP kan wan ka bor how arpo pra ngem de ban klet ya kata mo kani ka vote ka bangin ai menta kani ka vote ban pen edal kani ka vote ka ban penti kana ba ka voice of the people party kan wan bat kan tunrup yo lokam sesyar how arpo pra bat ngam artin pai bang ubah kerja ni voice of the people on dan senda berka voice of the people party dan lightly kike habang iwan su pai bang arpo arpsau pati halor katahi ngawan preng jong pi pai bang abang iwan menterma Dr. Batskem merbo kum wei na ki kertong ubah voice of the people party kelas madan hang ni kenti ke pementa hau arpo arpsau bat hang ni kenti ke pementa bat ngadon ke jingen bau ni UMP ubah sesian pangen pak na voice of the people party hai Dr. Batskem merbo ontang bolet ban simti yang ne kambala ino sitting por jeng Dr. Ricky AJ Singkan renga dadon ke jigen bat ngadon ke jikermen bo untre kamba uni UMP ubangen pak hagani ke kenti ke mamta na voice of the people party bat ngin penti kena kum mangalong arpo arsa mo ba UMP uban pa na voice of the people party la kalong Dr. Ricky AJ Singkan to por la kalong Dr. Batskem merbo hagani kenti ke mamta ilong yu pai bang to por bangi pa UMP sati ngi ka voice of the people party ngitip kai ka kamram ka jong ni UMP ba kamram ka bringkong kalong ba saisian pat long usempa usemsong bat uta urang ya tai jong cat riu hang tei hapo Delhi oh kini kiski kiba dang sudap ngai ina kalian ni jong deputy chief minister pet sei ong biang banga kentho mo namar ngahap ban keren namar balai ngai ba kumno deputy chief minister uriu rang ba bobat yang kertan deputy chief minister kumno ha gwei ni ki keren ki jong keren san yalap election ulah keren ben yo MP ba i jonga jong pi Dr. Ricky AJ Singkan dak ba ong ba mo OMP bala pa na voice of the people party kat nu yo keren hapo parlimen 6 minit 1 minit 10 minit taruh bag ong hana ba mo ndala keren na speaker don kipor upha syong no dakut tak taruh biang ngayu do ong ru hana ba mo speaker wong ngam itu ya pi kami osno speaker wong ta ngam itu mo ula ban pha syong namar lakut kapor kata kasilong ya ni ru sa pha syong nei banong bangam itu ya pi kata tengah 4 yo so mo
Nei ban ong ba mo tang si po minute. Nei ong pat kumno bo new MP bangin sei menta. Ulit support dali. On new MP nakaliang jo NPP on ulit support dali. On kran sikenta. On kran sikenta. Pi ya ka jingkran ka baseso om ju thau da kat lo kenta pi kran. Denam dei. Ka jingkran ka baseso pat ka badon jimut om thau da ka kat lo kenta pi kran. La pi kran 1 minute, pi kran 10 minute, ne pi kran sikenta, ne pi kran arkantaru. Mo nei la thau ya ka jingkran ka jungi da ki sembo kentien ki bangi kran. La datang 1 minute. Ngai scam pat ba. Abangi Dr. Ricky Jasinkan habai kran tang 1 minute dan 1 minute ne 10 minute. Ngai ba kumnu wat kita ki prime minister, wat kita ki MP hapo parlimen ki skam ya ka jingkran ka jungi. Mo skam bat nei ta kata habai kran mai hapo parlimen iraru ya ka nam ba ka burum jo ka jet rio. Denam nei. Ha? Oh ki kop bau MP bagian pa on kran sikenta. Ngala persang banwa. Mau marsinyo sawi ka jingkran jang madu perstun biong ngta. Ngala persang banwa. Ngala persang banwa. Mau bat ha ka jingwat ka jang ngamlap. Bawat u konrat sengma. Ha ka por bulong MP. Ha por budang long MP. Jong ketura hapo parlimen ngampat lap bawat u konrat ru bon kran sikenta. Mentah ki ong bau ni ban pa ken pen kran sikenta. Hey, kadai tang ke ban petpo ya ka Voice of the People Party ba kumju ru MP belalit no aswa jogi. Ban nge scam bo MP ubangin pa nakalian ka jogi on pedep hok ya kamram habayo mau kena po parlimen dan sanspa sa pulangut ki MP kamdai ka masuk banyo ban keren kamdai ka masuk banyo ban keren Henry habayo kala Kumbalong Dr. Ricky Jasinkan kumgira ong swa election mo MP habu ulit un klepat ya kanam bat ka brom jo ka ri ba ka judgment rio bar habu kren un ra e ki mat ki jura ki bakta ya ka yang ngi kum ka ri ba ka judgment rio Dr. Ricky Jasinkan ila ra lut ki mat ki bakta e ka ri ba ka judgment rio la kalong ketin ka thliet la kalong habidi bat ka jingjar ki pardo ki persam ki ki bamat apo ki caka border mo ki babun ki mat ki issue ka bai la ra bat uniu kertong ujongi bomataru habangin pa un pedet un but ya kata nuksa bat un kren hante po parlimen om berkata ngingilong bo uniu MP jungi om dai tang bo kut tang ku mutau parliamentarian ban kren hapo parlimen ada ingin pentikna bo uniu kertong jungi uniu MP ban sai na Voice of the People Party habamdan kajingi song yang darbar hapo parlimen ulit banyak kendu ya ki minister ki bapier ki badan hapo Delhi. Kumbai Dr. Ricky Jasinkan ilale. Bat om kata ngila ong ru mar hapo kanong ba selong ki po kan ki jalan ki kiran siwon ki office joka sarkar India. Mo joka central government ki badan hang ni hapo kanong ba selong. Ban ngila ong ba UMP jugi ulit bande anu ban kendang ya kini ki central institutions ki badan hapo kani kanong ba ka jonga ba ka jongpi. Bat ya kata ngilai iling ba Dr. Ricky Jasinkan ban ngamar plien. Bai Dr. Batskem in pendep ya kata ka benta ban shimti nai Dr. Ricky Jasinkan. Ngiwan ka jongpi pai ba kum ka Voice of the People Party ngimdon. Ngilong ka party ka ba ngimdon ye. Kanong rin ka jongi kalong ban wan su pai ba ban penstu. Ngaju pen kenma ka ni uwing om. Kenma ka Voice of the People Party. Kenma om kum ki wei pati political party ki ba yo EFP wei ki bawan nang ni badi nong tep buat baro ki wei ki political party ba kerani election ka dei be ka pisa bat nam ta ki bubun ki political party ha ba kerani election ka dei be ka army chua ka election ka dei ka army chua ka election ngaken ma po mulai ha por nganai kun na po mulai ha arpulai oh hadien balakut ka election campaign sawje ka kut ka election campaign ha ka por nribuji janmit ngala khot kita ki parlok ki jonga ki nong kersan ki jonga ki bah khmat bani keren yang kam hakaski tabut on da kilawan ngilai keren ngala kli ni ibe ki bon ki dong ki snong ki ba pier po mulai on kunu po snong jong pi ki on ba ko magalong jopet ya kli sentu ibe ru ki on jopet kat na ba kli ki on jopet haga ba khadu lami wei samna balkam rangba wong ba wong ladang ngim trei sitom mau ngimpit perman hakini ki army wong ngatim bayo sa ki nong Christian ke jogi mo ki sya rongno haki sebai rupa mo yo sya rongno ki sebai rupa namar hakini ki army pai ba kadi ba kita ki political party bai khun ka pisa oh ki tristom kim thiaru bro simit
ki rung se kisnong ki thao ki rung se kiteng kong yeng kum nu ki le ban wan ban thiet ya kata ka but ka koridor ka chong phi ngala yeng ban kren itu samlang ong ngin num penjenjar ong ya cha sup jajai yeng ong eta ki ya kita ki nong kristian ki chong ki bay tre bat ka party ong balai ong e pada ki kwa ban ya sam pisa ki mat ya sam pisa kita ki party ngong tak ni wi itu samlang ong amar haga jing stu ka chong ka long takat ni ubalarai ban kristian ni ka voice of the people party kasbai rupa kamna ban thiet ya ka long renyeng ke jo kenama ong i ai lang hai ka basotna ka long sya kumta ang te po mulai ka sesi ban ngamar tien bahkan ka shnong ko jong phiru philom kumta pinai ka jingshan ka voice of the people party pi ai nadu ka mensiem bat halo ka nongrem ka baskem jo ka voice of the people party imdei bangiwan ban pumbi imdei bangiwan ban thiet kana ka voice of the people party kampek ya pi kinong kristian kum kita ki mar ki mata ki bangila ban i hapo dukan mo ngidang wan meneng yat nyatin ayo o ngai ki dukan ki don ki chips ki basan lingka ki don ki biscuit ki bashpo tingka ki don ki umso ki bashpo ki ba arpo ki ba laipo tingka o don ukau shiborni ba khatsan spa ini ka voice of the people party kampek ya pi kum kita ki mar ki mata lani ko bong iba arden mo ka voice of the people party kampek ya pi kum ki mra ki badi hiyo kum ka masi kum usnyang kum ka blang kum ka siar lani kum ka han mo le si ki barang kham hedor bani ki mar ki mata ki ba shpo tingka ki ba arpo tingka kata kami ka voice of the people party ka voice of the people party haba ka wan sakmi hakabat champi upai ba ka sothu ka nyokor ka nyotang ya ka wei pa ka but ka ba kodor ka champi kata ka voice of the people party ban ngets kem ba mapiu pin sothu ya ka bor ka jok ya ka dor jok ka but ka champi ngaju ong ngene ka sablet lada ka sibut ka jama mo lada ka sibut ka champi karai tang ya pi simen le kat baman ngana mong ye ya mo lada ka sibut ka jong pi lada ka sibut ka jong karai tang ya kalawi ka jong le kat baman dia tak kat baman dan dia direm ru le tang bangi ting ong ndor mo ndor lak ndon putip bala man thiet itu sibut ka jong pi ru ndan bala man thiet adu kata ka voice of the people party ka nyokor ya pi pada mo ndai ngong lada kata ka sibut ka jong pi so ba karai tang ya pi le di simen le kat baman ndai kan ma pada ka sibut ka jong ba ka jong pi kamrai tang ya mo ndai ka sibut ka jong ba ka jong pi ka rai ru ya ka lawei jo ki khon ki ti ki para ki persa ki jonga pat ki jong pi ngaju perkenal ke ni ong kadon ko wi ki jingja ko wi ki snong e ka baja ta ko wi ki snong ka kum ka ni ka snong ka jong pi kum ka ni ka snong nong spung ai tai lung jing tak dan tai bargai ka baja ta ka snong long ba ha ka wi ka sien kata ka snong baro si snong kila ya khang kherdat ya ka yeng kila ya khang tala ka yeng baro si snong kila ya khang tala ka yeng kila ya mi bat baro kila ya ba kila le cha ulum jing tak kum tai lum jing tak tai bodan tai baro si snong kila rung sa tai sa po lum tak le yu no o kila ban pin khut kila ban airong o kila ban bu sentiu kila ban bu mombati hang te po lum jing tak em baro si snong kila rung kila kiu how to lum jing tak ba kila yu kila ya kerdem kila ya bentiu yau tu lum jing tak ya ka bala tet ya kita ka lek no aswa ka ki keme ki pa ki keme temen ki kini ki ki balai kila le kumta mo balai kila le kumta namar kita ki balek hata lum jing tak baro sisnong ban kerdem yau tu lum jing tak la tet kita balek no aswa ki ong no ki ong namar ka jing bamle ki jong pi ka por ka biang kalapin kordet kalapin so sat ingi menta ka jing ka jingi ka bangimla banlat nau ni sok kerdot ngimla banlat nau ni sok kerdot mo te ka jingkli ka bang kwa bantu apring jong pi ni por ka menta mo hatu manga ban piru ni kwa mo bagi kun ki jonga ba jong pi hadien bangi la khlat mo kin ben kin kerdem kin bentiu yang apa dia pi kata ka bangi hapan perkat ba de nama ka dang ka sibut ka jong pi kamrai tang ya pi kan ma ka sibut ka jonga ba jong pi ka rai ru ya kalau we jong ki kun ki ti ki jonga ba ki jong pi de nama ka dang hapan perkat siapa ai ka but ka kodor ka jongi ni hapan perkat maka ni ka but ka bangangan ai kan ma kam dei tang ya na simet ne ka dei ru nam ta kalau we ki kun ki ti ki jonga ba ki jong pi ban ngis ke mani ka por ka mta kum ki dong snong nong skum nang pen skam ya ka ji shania ka jong pi nang pen skam ya ka jiget ka jong pi ka ba pidon ha ka voice of the people party what can react
wat kan riak kan mau nang don apreng jong kajingi le kajingi kun kajingi kampat kun baka thong kajingi bat kum kinong kasan jong voice of the people party ka dei arpho pra ngem dei bat kata di ka thong kajong a ba kajong pi ngin pensong yu pra hau arpho pra Nri ngong ni kapor ka pamata bakat sa balik ngara ini kubor ngong ladau arpho sao haka MP election ngila penjob Don Burami Dr. Ricky AJ Singkon hau arpho sao ngila penjob Don Buram Dr. Ricky AJ Singkon to ai ba ni kenti ka pamata Dr. Bats Kamerbo ngin penjob put sendan mo hau arpho sao ngi penjob Don Buram Nengin bu ya katong ba kani ka by election ka pamanta ngin penjob put senan yu pra bar kani ka vote ka bangingin ai menta kani ka kubor kani ka sarkar ka balle denbor hang ni ka jela ka jonga ka jong pi na ka mentau arpho pra hagini iski fil sai mo fil sai pila de iru ba kumnu ka sarkar na ka tin ya voice of the people party o ngai i badon ki emily ki badon hakaliang sinsar menta Oh, kita selutut. Ya ke ke bana kalian ke jugi keren. Mong yong ba, kani ke sarkar balik kali abha menta. Mong balik kali abha kani sarkar pini, pinang i sibun mani sarkar pasaman ben ben thame. Yo pai ba, hagiri ke arsdam ki ban sawan. Namar balai, namar ka sotu lara kamle i menta. Kam non don chu ke ji kun bar ka voice of the people party. Di nama tada si ke sarkar. Oh kan ni pini kum ke sarkar ka balik abha. Mau kita ki MLA, kita ki minister, ki bamansua, ki bamju hiar khando, menta ka sedang menhiar khando. Mendai tak bagi hiar khando, menta kita ki MLA, kita ki minister, ki bamju rung sepo iyo, seyo du ru, menta kala rung sepo iyo du. Nangi kerengi kata apa? Ki sumong dah kerengi kata. Nei pai ba, om kerjang dia, long ki pai ba ki bastan. Wat ngop ang kajing penbi, jo kita ki bawa ong ba. Mau kum ba ki keren ki liat kuntahi. Yong ngin penbi sisian sansnen. Ini upai ba ru bit man la sien san snem kala dei ka por sai sien pa iki banwan man pembit upai ba man tam dei sien san snem amar la pembit sien san snem ru kin mla asu dei namang tadau nadu man ta kin sedang man pembit upai ba hadu u arpho pra mo hadu arpho pra kin pembit upai ba ka jikli ka bangi hapan kli pai ba ngabu api mo hatu POE ya ka ei ka ba kini kile menta mo haka kani ka sarkar ka badon napo ka jala ka jingi menta latit ya ka hukum ka MDA 2 mo haswa jong kata ka dei ka MDA 1 ka dei ka ju nei hatu haka MDA 1 PE konrat sama boleh sio atau PE konrat sama ka MDA 1 bali bam jado apo yo kumbala ong du tau MLA jong nakalian ka jong ki PMI pai ba ka dei tang hari ka kenti ki bata ba ka tau ba ka dei balai namar klem arpatin namar ba ka voice of the people party kata pihak bang sotu. Oh dia nama tahu. Iwan kepat jompi ni por pai ba badong. Ai ke cingsan ke barat ba ke jompi ke voice of the people party. Wan nom ki na ke voice of the people party. Bagi dong kam menye trilang. Mo ye ni ba ke voice of the people party pen sulang ba ni ke por kam taru ngayo wir. Nagaliang ko jama. Nagaliang ke voice of the people party. Ngayo wir kita ke bam sem na kersian ke voice of the people party. Don na preng jompi. Ke bam sem na kersian ke voice of the people party ho arpulai. Kebam patsim na Kristiyani ko voice of the people party haka MP election arpho sao dona preng jopi kebam patsim na Kristiyani ko voice of the people party haka ni ka MDC election arpho san ong ali haka ni ka kenti ka mamanta haka ni ka by election arpho riu ngin ni trelang ba ka voice of the people party bat nga ngadong ka jingay padang sibun ki ba Kristiyani ko wi pat ki political party badon ka jingmut ka babaha ko mga ba pi sejarah kat kidon no ka wi pat kidon haki wi pat ki political party Rengong lada ka jimut ke jompi kalong kum ke jimut jong voice of the people party ong baling ini don la ka jom aling ni trelang no ba ka voice of the people party badi hello kata kana mrem ya yo wi ni pi pai ba badong ai ka jingsan ka barat ba ka jompi ha ka voice of the people party nga sya bangan syong no hot wala daran don sikun ki ban kren re ka por ka nom sya andre sya bangan pikut nga kwa namar ngamtip langan nang 1M ni kisnong ka jompi mo langan nang wan namar play election kisnong gidan laki hajar ni kisnong gi bangilai yo le sing ampoi shu ni kisnong ko pi de namang tadang kwa ban keren ni kani kai ga bang keren do arpo apply election na formulai kinong mulai kai bang keren na po ka MP election ni kani ban perkenal ki pai ba keren ni ka MDC election banan keren na kali ka ba election ko pamta but what mom klet ni kani hadu ka election arpo pra oh itip unta ka thama ba
Apa dari Amerika, bat dari Iran, bat dari Israel. Mentang lakat tu kadi benai. Bagani ketema kadang yat, nak kau kesini kau ipan. Dan kenal haki arpo ar. Larang bakla mo. Hau arpo ar larang bakla. Kadang kau ketema. Kepala kia kadang arpo lagi. Bagata kata Ukraine. Bagani ketema haduk mentang kadang yat. Nado arpo ar. Haduk mentang kadi ketema. Kadang ya, jadi kita mikir ni ketema ni por konta, tapi kayak kita mengaku orang ni kadi, you presiden jo kata kari Ukraine, berang dan hapeng jo ketema Persia ya kari Rusia, no presiden jo kari Ukraine, presiden Zelensky, hakapor kapau ujok ya ke election ke jo ke paningkong, presiden jo kari Ukraine, berkasihan ke paningkong keburung hapo kata po ke office, terikam ke jo presiden jo kari Ukraine, hapo syong kata Shuki. Ulah khot ya kita ki para menteri ki jugu baro hakta ka office trekam ki jugu onda kita ki para menteri ki jugu kilawan hakta ka office trekam ki jugu ulah ongkum ne ki wong ngam kwa bapin bu ya ka dur ki junga haki kamra trekam ki jompi wong ngam kwa dari presiden juga di Ukraine dari wong ngam kwa bapin bu ya ka dur ki junga haki kamra trekam ki jompi no paling ngakran ni kata Ii mau pok kari India ka jungi. Nadu Prime Minister. Mentala buat so Chief Minister. Apok ke jela ka jungi. Kat sabalik tanggadur jong Modi. Mau kat sabalik Modi. Pet apok ke jela ka jungi kat sabalik. Konrad. Kadur to Konrad kat sabalik. Ki advertise. Wat hadu kitu ngai mo. Wat hadu ki t-shirt. Nak skim sarkar fokus dalam baklai mat kadun kadur jong Konrad. Mo mereka long self-obsessed. Yang dia ban putri dia ban you. Orang Voice of the People Party lah kawan kan umle untuk kan penduk pendam ya politics ka bakum ketu. Ka Voice of the People Party. Mo Presiden Zelensky wong no. Udah presiden juga di Ukraine. Wong ngam kwa. Iki para minister wong ngam kwa ba pinbu ya kedur ka jonga ki kamra trekam ka jompi. Wong bumno. Wong pat. Ha ka jaga ba pinbu ka dur ka jonga. Wong bu ya kadur jo ki khun ki jompi malai wong namar ba katu kuspi ka ba pivan kum ki menteri sarkar kare ka shuki ka badarbor mo shibun ki ban mi na katu ka shuki ki jompi onda ka ba pibu ya kadur jo ki khun ki jompi phenum le kanu ka ban kata ya ka lawe jo ki khun ki jompi de na mata daw wan bu kadur ka janga bu ya kadur jo ki khun ki jompi mo ha ka jo urkon kerpat ipi, warna muklet itu ni, kerpat ipi ki badan hang ni, bakat ki balak banyak semua, hang ni upor kau mata, let's see, hadu mata ke election commission kapat pernah, lalu nginong yang kini kepai election MP, apa kecelah kecui, mereka lada kum rasa kasi kini election, lak mendai kini kepai election kau mata, bat kandai ke election arpo pra, rasa kasi kini ka, si kau mengilik bentep kau vote kau berkodor kau cunga kau cumpi, tulik kini kau minta kamit hadin ba ki khun ki jonga ba ki jompi ki lathia ki khun ki badang rit ki jonga ba ki jompi ki para ki persa ki jonga ba ki jompi ki badang rit ki lathia let bat pek ya ka dur khmat ki jompi pek ya ka dur khmat ki khun ki jompi ngait bu na pleng jungi ki balong kemi long kapa pek ki khun por ki dang rit dei por ki yo thia pek ki dur ki jompi ka jing i teng lah kum dok sidok ru ikhun mar boleh bi iskun ikhun ini yang ong pek ya gadur jong ikhun ke jongpi bat wat mengklet ya gadur kemat ke jongki hadu kasi ba tep ya ba pu lasai kasi no balada kile pun ta pa ngam artian no bagni ka ketido jongpi kani ketido jongpi kan nom aila ba kini nyan ti budam badan ikot hai ti budam badan ibom hai ti budam badan kadudo ka syap Mereka ni ketido ke jompi kan poi be balik show budam besar ke jom upra. Ngangit sekian yang kata. But ngangit bapinai ke cibisan ke barat ba ya Voice of the People Party. Di kublai sibun kublai syajar bu ngangit sekian. Otak turu kalau dia ke jimpen syai ke ban pat ya ke jimbut jimperkat ke jompi bat bangin nang tristom nang ni sekaman. Maka nah, ngirak denah pering juga jingile atma. Wana bang bakal lakut ke election R4, lakut dia. Lakut ke MP election R4 sang ya wan yang mentah.
O lakut ke MDC election yang kenma. Katong ke jungi. Nam ta u le ni kanok kesan joga voice of the people party kedai ka arpo pra. Ngim de ben pakla. Rengi so kemen bagi yo ikani kelat ban penskem. Ling bagari election in so tu bau arpo pra. Ukdam so arpo pra. Ulaya lupa nadu mentah. Mau nadu mentah. Teni upor mentah. Kum bangi julet abangi yulet nak kawai kecaka skoi pat menen na ani kecing social shit menen dan apo sang bangla. Nadu kihep ki barit ki bakum ni marsen poi mangi. Marsen runga apo kesang sang bangla kihep ki berapa? San real news dan bila pertama jongi gilong mama hau pra. Mo kat nu kecing so kemen. Yang aju perkat ini away. Ong akan mau por ngai kon election arpo lai. Mo ko ngai wer lang pi ni por leh. Lagi ni pertah pra ngan sepetut sedang. Lelang baru. Lelang. Ada di Asia kita kita kerja ni voice of the people party ngayu werki. Mo ngenya pertap prak adu kemensiam ngini peneda ngini pensau. Yo prak ani kesenang kecapi. Ling ba kan ika MP by election nagamata arpo pra. Ali ngayu wer. Tai besong po dukan mo kampir labilong ki sama kilong kemi kilong pa lagi ki belarang ba mo iba temen ali ini pertalang ni for tangin peneda yo prak mo. Ngalong hapo ka MLA election arpo lai kejingan tiga jangan nganang but apor balik election nga perkat baik tagi kat prasnem sejurung mo namarkat kum ka an long bagi kat prasnem gide gibala rangba kedola ban sim ya karai de nama tara bila don rui ko hok ban le takbut ni ple jimut ig kat prasnem sejurung de bakat do ngampoi perkat bawat ki het ki baret ki khlong ki khna ru mo ki sotu ya voice of the people party lada kini ki het ki baret ki sotu bagalawai ke joki ke song ava voice of the people party kan utam mga barati uladon ya kabor perkat mo kumong ipi mene perkat ya galawai joki kun kiti ke song ava joki ingin ngi ap kita di orang ba kwa edan berkat lembat ini le takwa le nginya pene daulang ni por mom ta mo ali ngin pene daulang ni por kita ibadan style le kapiang biara lang mai kun sini le namda joki ta ngi mo Kon ni dah kata ni. Tuh, leh. Itu ni por monta, yang kepat kita rumah, leh. Rumah sini leh. Kan wan kawai kasur ke sultan nang ni dapur nom spung. Ida nang ni kat ni idun. Ngai skam kasur ke ban sawa nang ni tasi, kan dia kasur ke ban tengki, ya kesinam nom spung, ya kan konsumsi kopi, bat yang ni garbi, bat kerja sendiri, barboy. Lain lain buat yang pertama tu kamu People di Upra, baik jenewan. Hapra. Ya tengah surga sumberang kerjaan sting di. Kerjaan itu mesti melawan kam jam menyerta, mo. Abang por pertanda i bab tidak ang do mo sentur ke jampi. Ini pertanda sih pada do mesti lain sin laiwan. Hapra. Kublai sadang kublai kurkuti. Dengan rapor, ay kajing kublay, iba bright, wala ay kajing persay, lor jing ni rapor, ang scan mafi palbaru, kaya siya score, kaya play jingmat, but ang scan mafi long di was scan jingmat, but iba nam siya alam bakla ang ni hatay. Dengan ay sisir na kajing kublay di baro, way. Kibla dan mentah bagi belawan bersnap yang ni kejinggalang kejangi baci kerber bersenang ada kejing kublai yang kerber bersenang kibla syak sobhai ini berpelang ini kejinggalang ini kejaka te kumni sendan ngapun berapa kejinggalang jengi kelawai kublai subuan